Memo kwa Badwam TV Badwam Health Tips eso na watch for mu ne ye de rade asese menum bia ye di nkomo hwe apomuden mu nsam na watch ye ba bedi nkomo e de afa low libido ho watenka e wo fom watenka e wo fom condition endpoint homeopathic clinic na daroma e ne de ebro bowura mu e wo endpoint atena ye bia na kohwe apomuden mu nsam na fa doctor du boaten say o personal doctor no beje so no no wadi nkomo de ka ho asem na wotwe say your problem a ye wie pefre no na ni enkomo ene ye ne doctor du boaten ene ba bedi nkomo afa low libido ana say atenka watenka wo fom eho oba bi kura mi say e nwanwa wo say na ye di sa nkomo yi oba bi asimi etime say watenka wo fom a ba de ntia mi say na wotwe mi sure meka kire no so ene ye edi ana ahwe dwumedi dog memo akwaba mejoso na bia boko ya da se no omu anso the topic dey odi bia ba low libido watenka ho fom na onim se mema nkwa na wa atenka like obe complaining but obe bi so apremida se fe no watenka ho fom a manya solution bia ma no but me de se na wo chi wo mi edi sa nkomo no ya kan low libido a dey yo meka medas ya ka se low libido a said it was a no atenka e wo fom okay na also nipa da se ni obi ate ase se atenka watenka wo soro a ana se mayem fere yenim okay also your basic things be o wi ase atenka ka ho so obenya atenka bi obenya the desire se wo yini opposite sex se wa wale wo wale obenya also onya desire enenti akola ya wo no foforo nge ende wonya be 1 week that day ni wo akola no akola na tinka ye very good no bo nse eno kora na wo be pa na ho a especially mema na obvious wo be pa na ho a e bia wa gya nan ana wadwonso wo be pa na ho na bo se ne be ma no e wo soro ana akola no kora bia akola keto bi uni nu kakra bo nse na ho ye ne de okay eye eno nche se wasai ana se wo ba awa wo no 1 year 2 years na bia wasɔre no pa na se bibi na be ma bi gina so a ene nche se akora no wasai ana ina akora adwonbɔ ne be na ba ne tirimu da bi ana se wo ho na wunya atenka no eno no doesn't make you say wo wasai atenka ya de ka nipa de sani ho na wunya atenka apart from say wunya atenka no wo betima ignore say we bia menwale timinya atenka it could be say yade bi na ebokoko na de sa atenka ama watenka na sha se ekofom oh yes enunti enipa da sani ade a ema wudam wodaso ema wo hu se wo ye nipa da sani a obodi nyina function na se o so wutiminya atenka na so se de ema pa na ya na wo eye guilty at this ema bebre no ano na me kwa da se mdi manyina wie eti atenka kwa da me de ye dey in fact me wo obi a be 3 weeks ago obi of friend ma me bi of friend me a or 83 years was in ku awu be 15 years ago ma me ne friend me ka che me se o wa na ho ye ne de what say as wonya be ma wo ne be ma be hia nti wono no hu se e de na eto no saa no me ka che ne se e kire se ne body functions ne ya adwuma yie nti watenka e sha se e kofom a e kire wo se hunam duawa no anase o body nansa no o function of the body nansa kra no eno so ekofom ti to se di pata ni unwu ye ne nko ade a watenka no so timi atenka ense watenka nsa se e decrease a na medical ne beka so wanya bi e ka say low libido it could be a medical condition e kire se bibi e touchma number ne ye endpoint to be particular number no 0244 86 70 68 0244 867068 yada say Dr. Duboaten na yetene nka no nyame ya adom ochina kan ho na wotwe mu nyina nkomo a ye di eno no nti se wahunu bibisa na ne wafre no adepachen a ebese